iya episode ya 77 hakuno oruga byamucanze mama Dennis yavuye hano mama sinzi akantu yatsimbye kakabahasha What's that? Je ni ibiki It's none of your business, friend. birakureba se wa mwana ntago bikureba okay Are you okay? meze neza mama No. mwana za gutetera kwa nyina Come here, you little ngwino arwana ni mama ni oruga my baby. mwana wanje How are things with Yaman? wene Yamani bimeze bite Fine. ni sawa none You se two are getting along like brothers. we nawe nk'abavandimwe muri kugenda mumenyerana cyangwa Other way out? hari indi nzira se cyangwa hari ubundi buryo mfite mama What are you trying to say? kuvuga ibice wa mwana we Well, Mom, okay ma if I don't like Yaman, bayi ntakunda Yamani let's face it, reka tuvuge ko father ntamukunda had to. Would you choose him or choose me? papa bikaba ngombwa ko ahitamo we wahitamo nje cyangwa wahitamo we reka wibuke ko nje mwanya tubuze kuki Son, is this really what you're thinking? mwana ni ibyo uri gutekereza kwe Hey, to be realistic, cyende kuvugisha ukuri mama you have no other kids. cyane ko weho n'ubundi nta wundi mwana wasigara na Papa. papa aramutse asigaranye Yamani Relax, Mom. ntaba nyigufite Oh. tuza mama ntakinaga uyu mwana n'uwo badobse Dennis Do you? urakeka ibyo birasekeje urumva bisekeje It isn't. ntabwo bisekeje cyane sho I Uruga yaciye. apologize. mama none se njye nkoze iki ngize ne sho iki cyasigaye I can't share you with anyone. we ntabwo umuntu nzigera ngusangira nawe mama Dennis afite utuntu tw'udukina ari gukina yipowe sinzi jewe ukuntu mba mbibona nimba ariko namwe mubibona simbizi kureba hano abona Yamani muri iyi minsi ngo kugira ngo atuze ajya gusunika ingorofani ngo nitwo turimo tumufasha gutuza kandi twe tudukora nk'uturimo tw'amaboko tudutunze amafaranga ni meza nibuke Yamani igiceri barakimusigiye sekuru yasize amutayemo neza imitungo yose Yaman, Yamani we aren't you going to come in? ntabwo uri bwinjire mu nzu What's going on? kikiri kujya mbere Well, Dennis, I just needed to clear my mind a bit. Dennis nari nkeneye Do you mean it? gutuza mu mutwe za gusunika ingorofani seriye Is this what you do to clear your mind? ibi nibyo ukora si ushaka gutuza mu Bish. It's not rubbish. gutoragura imyanda oya ntabwo ari It's all recyclable. ni ibintu umuntu aba yakongera agakoresha nk'amakarito cyangwa amacupa Dennis, Dennis niko kazi yakuze akora n'ubundi I want to ask you, hari ikintu nshaka kukubaza mwana is Ria good? Ria ameze neza cyangwa You just saw. Now that she's home, she'll get some rest. si wabibonye mwana ubu yageze no mu rugo arakuruhuka araryamye okay She say anything? hari ikintu ugeze kumbwiraho se kigiki Did she mention me to you? nyine byibura ngo avuge izina ryanjye I love him so much, iyo Dennis. yibuka niyo ari kumubwira ati njye nkunda Yamani cyane He come. Why isn't he ni calling? kwibaza impamvu Yamani ari kunyitarutsa adashaka kunyegera icyo atazi uyu musore niwe uri kumumwangisha amubwira ati Yamani ntabwo umukeneye wantu akaza akabwira na Yamani ati kwegera Ria ntabwo ari sawa uyu musore sinzi ikintu agamije ngiye She can have all the time. It's not baracyakeneye igihe cyose ashaka nagifate apfa kumera about neza letting me down and being there for Ria. hagati aho wakoze kumfasha mwana ntuntererane mu gihe ntari mpari cyangwa mu gihe Ria adashaka kumbona hakuno rebe Yamani yaje kwisunikira ingorofani ye shaho byarabaye tuvuye twigarukire tugaruke hakuno I'm coming. ndaje It's good of you to call me Melissa. byiza kuba wampamagaye Melissa So bored at home, I can't tell you. My dear. ukuntu mu rugo hari kumva wa mwana Actually, urugo yaje hano kureba right? wa munyamategeko But I was thinking that you talked to George. je natekerezaga ko ukwiriye kuvugana na And George why you didn't talk to him. icyo utigeze ubimubwira nimba ari ibiki It's a long story. ni inkuru ndende mwana I told you, I've been in the thick of things since I uko arrived. nabikubwiye nyuma y'iki gihe cyose Been dealing
with all of this for months, nyuma y'ibi bibazo yaciyemo aya mezi yose but ntanabizi involved later. Then Dennis came. bikijya gutuza Dennis nawe abaraje Images you're giving. Because it sounds like that to me. Do you realize? When a couple comes to a dead end, buriya nuko utajibona ariko amakupure menshi yo bigeze hari ndi muto batangira kujya baganira gake kubera think that you're underestimating this. ndakeka kuri kubica amazi ariko nicyo niko kuri guhari kwa nyako Natalie I mean Oruga Do you genuinely love this man so much? utambeshye umugabo uramukunda cyane kweli George How much is that? cyane bingana iki You know, enough to put up with everything. cyane byatuma ureka ibintu byose kugira ngo ugumane nawe uramukunda kuri I have seen couples divorce over nagiye mbona amakupure menshi akora divorce Please don't start ese again. wambabari ukareka kongera kuzana ibyo bintu kweli Undi- umucuti we ni wa munyamategeko wigeze aburanira Travel the George cyagiye afunze bamushinze urupfu rwa muzezo Islam kept us apart for months. ibi bintu bimaze amezi Please remain strong, and I never once found myself doubting that. Okay, ikibazo fine. sawa sawa So that I'm asking you as a friend. ibyo nakubwiraga nabigusabaga nk'inshuti yawe nta kindi utabirakarira mukabyegereza I have an offer for you. ariko ngufite offer mfite icyo nshaka kukubwira wakora giki You are staying here iri tonight. joro waraye hano Hmm? eh This will give you time to think about. kibura bikaguha igihe cyo I need to kubitekerezaho provide you shelter from the chaos. Tomorrow you go to... amera nk'ugucumbikiye nk'uvana mu bibazo iwawe dore zirara zishya akira umugabo aramuhamagara ejo azataba ameze neza yego George Oruga Where did you go? wagiye he Lisa's house. nagiye kwa Melissa Hello. mu nsurizo She says hello. arambwiye ngo ngusuhuze I say hello back. nanjye mu nsurize You two enjoy yourselves. muryoherwe Coming tonight. nta nubwo iri joro ndi butahe urumva byiza cyane si ubona uyu mugore bisa nkaho adashaka kubona ukuri gwe ariko George Okay. sawa See you. saa turaza kubonana George yikundira Natalie hakuno ibyo byarabaye tuvuye twigarukira hakuno mu mbari Let me get one of your cocktails. mwambaye imwe mu macocktail yanyu hakuno What's up? imeze bite mwana And you? saba wowe nari Someone's here. hari umuntu uri hano akaninja katanye na Alex I'm ntiyajya talking about Alex. kuvuga Alex mwana He will never be mine. ntukambwira ikigoryi uriya ntabwo azigera abo wanjye He had a chance to score, but he dropped the ball. yabonye amahirwe yo kubitamo arangije aribaraguza shayo ku curuba He suddenly got all moody. He said he wanted to sleep, ubwo so... twageragayo yarambwiye ngo arashaka kwisinzirira ndamureka arasinzira He's an interesting guy. yaba arenze nimba hatarahiye Alex mwibuke ntabwo yahatwitse yahise yizimira ni hano umena ka karira kari hano mwibuke gasigaye karirimba karaoke hano kahora kenshi yico Give me another. Dion mwamaye indi shoti nk'inkweto Look at who it is. reba we reba ariko Alex Sherrington. Alex Sherrington I was thinking about you. nari ndi kugutekereza iyambarire byanze niko Alex yamubwiye dore aka kuntu kari kureba do kumbe tuve twigarukira hakuno Riya nawe ari hano kumbe uko Riya ari hano rebe yamani yaje hakuno afite ahantu ajya icyumba cya Riya yaje hakuno kumuba kure nawe rega ntabwo abyishimiye ahubwo bose hari kubura icyo bita communication manque de communication uje hakuno be n'agahumuro ke n'icyuya cye icyuya cy'ukunda kiba gihumura hasi n'amwe munyarwanda si yaciye umugani ngo imyate y'ukunda uyibonamo amaribori ikibazo mba numva mutabyumva udashona wagwani yamani yaje hakuno I'm here. ati ndi hano Don't be scared. ntugire ubwoba Riya I'm with you. ndi kumwe nawe ndi hano aramukunda nuko yigeze amuha impano y'aka necklace kariho akantu k'agakampasi kanze Compass is here.
nta kampasi wampaye iri hano, nta busore idira karanga amerekezo hano. And I'm your compass. Kandi nanjye ndi kampasi yawe, nanjye ndi idira yawe, nakuyobora aho ushaka. Gusa nyine Wherever you go, aho uzajya hariho hose nzajya mpagusanga Lia, nzajya mba mpari ku bwawe. I will never give up on you. Ntabwo nzigera ngutererana ngo nkureke, ntabwo bibaho, ntibishoboka. Hakuno yamani akabari kacu twivumburiye hamwe turirimba karaoke. Hari waje hakunaza kudutamo Alex Arumbe ni Karira Naimini ni Alicia sheri wacu dukundana tudakundana rero tuba ducengana wagira ngo ari uri mundi deni do jotaho ukaririmbo ndakabatuye muwe mukumva gake gake. Bugünün macerası yaktı beni, gözlerinin karası. Nawe ari hano mwibuke nawe utanye na Alex ejo bundi bageze mu rugo kugira ngo Alex abikore hashye hagurumane, atavuga atumva sho iyambarire byanze iyambarire biranze kanze kweguka. Beni buldu, o da senin kulundu, yaktı beni. Oldu Allah'ım, ne oldu, arayıp beni buldu, o da senin kulundu, yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni. Eba Alex kuruma bari kumucunga ariko no. Yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni, yaktı beni. Arisha mwibuke gasigera karirimba karaoke anje mutsu yigize mutsu do. Sarılıp öptü beni. Iyo nabareba nyirakabari niwe boss ariko naye hari umuntu njya mbona ntajya amenya ibye. Sarılıp öptü beni, etmişti aşk yemini, görmedim böylesini, yaktı beni. Ajanlar aririmba cha Alex uriya mwana karenze. Ne oldu Allah'ım, ne oldu, arayıp beni buldu. Alex sabura amahoro, Alex sabura amahoro cyonse cyo Alex akunda bishe ariko aba yigize ndiga mo yigize uwa danger. Yaktı beni, yaktı beni. Yarahatwitse. Thank you so much. Mwese murakoze, mwese murakoze. Zarabaye. Bayo. You rocked the stage again. Urahatwitse nanone mwana. Girl, you really have an amazing Wa voice. mukobwa ufite ijwi ridasanzwe urarenze ufite impano. Compliment. Urakoze nukuri urakoze. Oh, by the way, agataho. for you, Fata ngutema. free. Nakubuntu kabisa nuko umaze gutama abantu. Hungry? Urashonje tujye kurya. Alex ari hano. Want? We can go out now. Waza nje nawe tugasohoka tukigira kurya tu. Alright. Alright. Sawa. Okay then. Don't get lost. We'll leave together. Okay. Sawa ntari ibintu utinde tujyane. Alex ari hano. Ari kumwumva ariko muginga. Ari kwisindira mwibuke ni karita yo ya banki bayibanye. Hey. Kiza kumwiyenza. Very creative. Urarenze. Urarenze kabisa. A wonderful night out with her. Alice.
mukira abahise avuga atari kiri joro wari banana na ka Alice I'm kujya gutera afraid of byose birakureba going straight without ever thinking. waretse guca ku ruhande ibyo ushaka kuvuga ukabivuga Sound familiar? urasa ku ngingo ko nkuzi. You were talking about last night. bimeze nk'aho wavugaga iby'ijoro I ryawe. already told you. narabikubwiye Don't trouble yourself. ntukinanize mu mutwe rwose. gira gutya arabanza asukayo. You're not worth troubling yourself. ni wowe uri mu bibazo bihambaye njye ntawe umuriye The wall that I hit. An accident. we tuza uri mu bantu nanga pe wumva utuje. At most. No. Theo, I'll be waiting at the door. umva se ndagutegereza ku muryango rata nimba ujyana kurya ngwino njyane njye kwirira The iby'ubu. time! Alice, girl. sho hakuno Dion Alex, Alex we ni nyirakabari you drank a lot. ko wasinze umusoro. Should the guys call you a taxi? You gira can. ababawuza baguhamagare taxi gucyura. I'm going to stay. cyenda guma hano. Really? koko Really? cyane urambuza se. You want us to lock you in here? ushaka kuraramo hano tugukingiranemo bitwaye iki mu nkingirane nta afite wo gutaha n'ubundi cyari cyavuye mu rugo kivumuye kuri nyina. Okay, sawa as you wish. nk'uko bishaka nta kibazo sho. Iyo ni nyirakabari sho arigendera yasigaye hakuno ni Alex. Alex ntabwo yishimye ibibazo bya Pamela biri kumugiraho ingaruka biri mentally mu mutwe nta mahoro arimo. ye tangira kumena n'ibirahure mu kabari. kumbe yamani hano aracyari kwa Liya. ebe ni hakuno kwa Liya. segura icyakara karasinziriye. gutya yongera yinjiye yisohokerera aho yinjiriye. aco wigenda yamani. Norman, don't leave me. winsiga yamani wigenda. wigenda bisa nkaho kamwumvaga ariko kari kure cyane mu bitekerezo. niwe basohokanye kujya kurya kureba. ni karishya. Thinking about Alex, aren't you? uri gutekereza Alex sibyo? Seems clear. I don't care about him. Jesse mwitaye Alex simwitaye. I can't eat anymore, thank you. What's ibi up? nicyo birananiye Alex, you urakoze. just got here. Where are you going? umva se mwana Oh. ariko tukiza ubundi You ugiye. with him because of Isabella? ibi byose ni ukubera Isabella wa mukobwa atanye nawe. Who is he? Why would I be angry? ni iki cyatuma ndakara se ndakazwa ni iki? Alice. Alice we Alice, nothing Alice. happened between them. ntago higeze hashya humura. bagezeho Alex aramubwira ati yambarire byanze kanze kweguka yambarire biranze. Alex rejected her. Alex yaramwimye. kuki How do you know that? ubizi ute? She told me. uriya mukobwa niwe wabimbwiye. Alice, listen. Alex is not good right now. Alice He wants to sleep at the pub tonight. Alex ntago ameze neza What kandi is- baze ko araye no mu kabari ariho namusize. I don't know if you're the cause. sinzi niba ari we mpamvu. What he's going through. ariko uriya musore ari kunyura muri byinshi. kuki Alice, where are you going? Alice ugiye he? The key. basi urufunguzo rwo kukabarura rufite ngo nduguhe nubitekerezaho The ujye key. fata urufunguzo. ndabizi uraza kurukenera. karamukunda regana ko nuko baba bihagazeho buri kamwe ka kigiza kadanja kandi nako kigiza kadanja yumvishije ko agiye kurara mu kabari kavuye ko atarwiyambitse kajya kureba shushu be hara nayiye na curumbaru. aturiya musore ntago agukwiye. I wish you knew. nakifuje ko ibyo bintu yakabaye abizi nawe ubizi ko agukwiriye.
bisa nk'ayo mugabo nawe akunda Alicia. Naje mwirebere ubu waraye mu kabari hakuno. What are you doing here? Urakora iki hano we kandi? Ayi mpari. You leave when you didn't. Ntago nari kugenda nawe utaragenda, sinari gutaha. Wa mukobwa Isabella yaragarutse. Being unfinished. Hari business nyinshi tutasoje. Hari nyinshi mu mishinga tutanogeje. None surumva ngo niyambarire byanzu ndebera ubusa. What do you think you're doing? Wagiye kuri gukora. Promise. You won't ask any questions tonight. Sezeranya ko iri joro nta kindi kibazo uri bwongere kumbaza mva wa mugabo. Won't. Babona banje Imana buretse ariko. Buretse. Going to speak tonight. Ayo wigira nayo ifi yigira mu mazi shayi igeze mu mavuta. Bihindura isura. Kumba kangaka karaje. Kaje kumukingura mu kabari cyo katazi harimo ndi mukobwa. Nubwo Alex atamushaka ariko uyabafatanya ashobora gukeka ibirenze ibyo. Kuyo hano. Kabari. Yon. Do. Tangiye kwiyambura karanga kanyobwa. Yaje gukaranga kanyobwa kicyonze cyo tu. Sasi ukwinjira ninde? Alice asanga Alex barimo kumumansurira. Private party. Umukobwa arimo kwiyambura. Uyareba. Kumbe wasigaye mu kabari kugira ngo hashe. Alice we. Alice yamusanga igihanga nyamara mu byukuri Alex. Nta nubwo yaraje kuryamana n'uyu mukobwa yari yamwiyamye ariko umukobwa urabyumva Alice sikabibonye siko yabifata. Arongera arambwiye ngo niyambarire biranze. Alice, wait. Alice buretse ariko. Son of a bitch! Wanya nayimbwa wenda kwiyamye nshingukaho. Hey. Fiya nyina. We yanze kumutererana yabonye ko Alex ari ikigori kitita kuri nyina. Abakobwa we nibanyamugiyo bigiyo yo se Steven abashutse gato bahita bagenda. Ibyo bura yarahanganye. Navuga ati mama ngoma kumugoma ha. Byarabaye. Hakuno. Arabaje mu gitondo cyakare mu gitondo. Modoka paritse yirukanka Alex yatashe yiruka. Arabaye. Nabashiki be batabirukanka ibi n'ibiki banyarwanda. Do. Kizano. Alex yari mu kabari bose baze bamakara mama sinzi ngo bicyonze bite. Where's our mom? Mama wanje ari he? Mom! Mama. Where's Mom? Mama ari he? I have no idea. Ntago pisi. Bicenze bite? Yamana ari hano ari yicariye ari pose mu gitondo. Baba iki? Where did Mom go? Mama yaciye he? Mom is fine. Mama ameze neza. Don't worry. Mwe nimugire ikibazo mama ameze. You texted us saying that. Wa mukinga utwandikira ama message uvuga ngo ni You ibibazo. never worked for me. Iyo ntaza kukubwira ko ari ikibazo mama afite wari kunyitaba ngewe iyo mba ari njye gushaka. Wari kuza. Mwari kuza. Andi kuko ntago bari kuza mwicare tuvugane. Talk. Mwicare tuvugane. Mwicare tuvugane. Icara. Wowe hakuno nawe ari hano. Balinda mama. Hello, Rhea? Kiego Lia. Dennis. Sorry. I know I'm bothering you. Umbabarire ko ntakabaye nkubangamiriza isaha. I can't do this, Dennis. Ariko ibi sinakomeza kubishobora. What's wrong? Is everything okay? Kibazo kikandi ibintu byose bimeze sawa cyangwa? If I hadn't called you, I would have called Yaman. Iyo ntaguhamagara bampamagaye Yama. About him. I mean, sometimes it's like he's really here. Rimwe na rimwe hari igihe mba numva wagira ngo Yamani yari ari hano iruhande rwanjye kandi koko yari ahari. You did well to call me, Rhea. Ukoze neza kumpamagara Lia. Keep the phone on. Telefone komeza igumeho. This crisis together. Hanyuma ibi To the tubiganira. house now. Where are you? What should we do? Uri hehe uri gukora iki? Aba nabo hako. How did you feel when you got my message? Ubwo mwabonaga message yanjye mwumvishe mumeze mute. You were scared, right? Mwari mufite ubwoba, sibyo? Wondered if something happened. Mwari muzi ko hari ikintu cyabaye kuri Our mama. mom.
kuri mama hari icyamubaye sibyo sibyo And you want to know what? mushaka kumenya ikindi kintu If we push a little harder, nidukomeza guhatiriza tukarenza the grief's gonna make her sick. icyo nzi cyo mama azarwara n'ubundi I know amaherezo it. kandi ndabizi ko ibyo mubizi ko mama agira umutima woroshye In an instant, you could lose all your loved ones. mu kanya nk'ako guhumbya mushobora kuzabura umuntu wabakundaga namwe mwakunda Mom was with me in the park. mama yari ari kumwe nanjye muri park ubwo banshimutaga nanjye yahumbije gatarambura When I was on the slide, she was waving. ubwo nari ndi kuri slide cyangwa se ahandi abana binyereza mama yari ameze nk'uri kuri telefone mu kanya gato nk'ako Who guhumbya are yari you turning your back on? mumenye uwo muri gutera umugongo ubwo ninde mwibuke ko ari nyoko mwabana yamani ari kubarabura nka ba petit frere na ba petite sœur hakuno Do you think motherhood is a game? ese murakeka mama hari inyungu abifitemo Do you think that she doesn't care? ese mukeka ko mama atabitaye ibyaba byabaye ibyo ari byo byose niko mubitekereza Where is Mom? mama ari he Is she in her room? At the hospital. ari mu cyumba cyari kwa muganga She's working now. Thank the Lord, imana a ishimwe strong woman. mama ni umugore But ukomeye what we do, she stands tall. ibyo twakora ibyo ari byo byose abasha kutwihanganira agahangana nabyo yarahaguruka Where's she going? ugiye he ugiye cyana we petit frere If you have nothing else to teach me, nimba ntacyo usigaranye cyo kunyigisha reka nigendere just because you inherited a fortune, kuba warasigiye imitungo n'abakurambere ntibivuga yuko wangaraguza agati wa mukinga Get what's yours. nawe ibyawe uzabibonere gahumura cyeka imitungo yose ijya gikeneye mwese kwanza imitungo yanyu irahari muhumure pe ntayo nzarya ngo nyimare zanyibaha mushaka icyo muyimaze do kirano si imitungo mwari mufite ishaza si imitungo yamana imitungo yarayibahaye karabaye yamana imitungo yarayifasha arayibagabanya The lawyers prepared these. umva abanyamategeko nibo bateguye izo nzandiko sibyo ayo mabaruwa n'amadokima na za UPI ni mwakira fata UPI yawe nawe fata iyawe arayibagabanyije Alex arumirwa umva All that's left is your signatures. igisigaye ni amasinya yanyu nge narangije gusinya First, you'll get your share of the inheritance. hanyuma mujyane imitungo yanyu ngo mwagombaga kuzazungura hari icyo bintwaye njyewe oh really now? koko You are giving us what's rightfully ours. uri kudusubiza ibyari byacu n'ubundi ko yashaka yari no kubibima cyane ko imitungo yayirazwe na sekuru wasize yiragiye imitungo y'uwashaka Tears in my eyes. usiko nari ngiye no kurira weto nasenze amarira mu maso y'amana akoze akantu So, what do you want in return? none urashaka tukwitura iki kuduhaye For our mom. She has been through enough. njye nshaka mube hafi ya mama I don't want her to suffer anymore. yatanze ibihagije sinshaka akomeza kubabara Your father. kandi arababazwa na suku If all that he wants is to see you all get your fair, nimba siko ibyo ashaka ari ukubona mwese ngo mubona imitungo mwakabaye we'll mubona have no problem with ndakeka kuza fighting. gusaba guhereza mama divorce ntacyo biri bumutware He should have no further demands. arayimuha nta kindi kintu amusabye kuko imitungo yanyu muraba mwayibonye sibyo byiza maze turebe kugira ngo mubone ko siko afite indi mikino ari kubakina mutazi ntabwo ari bwemere gukora divorce na nyoko kandi imitungo mwayibonye yavugaga ngo icyo arwanira ni imitungo yanyu Stays between the four of us. kandi ikindi kintu ibyo bintu bigume hagati yacu twembi ko mbahaye imitungo mwabakinga yamani I'm so sorry, brother. natajeyo umva manini muvanini ka Eva ko ni akana kaba kagendera mu kigare Don't worry, dear. Big brothers don't carry resentment. ntugire ikibazo And what did we say? twavuganye gutegera Never be sad. twavuganye gutegera
kurakara ntago bijya bikureba kubikubera sibyo ntago bijya bikubera kabisa cawuni yamani basigaye hari imitungo yabo arayibahaye batazanagira ngo hanyuma bagende bashaka icyo bayimaza arababwiye atari niba mutekereza ko siko ari urukundo abakunda rwo kugira ngo muzabone imitungo bahamagara papa nako urakoze eva we urakoze nuko nta kutagize ndebe icyo bizakumarira yahamagare papa hamagare Steven ni Stefano undi Steven bivuga Stefano nakumenya ba Stefano bose baba barananiranye we kuribuka na Stefano wo mu runana mu kibahimba Yes? yego You're divorcing my mom in one hearing today. And we'll get what's ours. numara kudivorusa na mama turasubirana ibyari Game byo is over. ibintu biraba birangiye sibyo It's as simple as that. byoroshye gutyo I understand now that all the decisions I've made in this life ndabyumva none imyanzuro yose yamaze gufatwa muri ubu buzima If you don't turn your back on me, abana mwe nimuzantera umugongo sibyo I'm your father. cyendisiko No Papa. one loves you more than me. kandi nta wundi muntu bakunda kurusha uko mbakunda nanyumva abana banje muranyumva nta muntu bakunda kurusha uko mbakunda nawe cyarabaye bashobora kwereka Liam ari hakuno n'umusore No, my dreams all. urumuna wa Yamani twamaze kumenya ariko ko badahuje umubyeyi n'umwe It was like- bamwadobose No, I mean, I can't get through this without him. jyewe ibintu ntabwo ndi bubashe kubicamo adahari Yamani Still think it's a deprivation crisis, Ria. genda cyaye kukifite icyo bita deprivation crisis Good news. gusa ngo ufite amakuru meza You won't live like this forever. ntabwo uzakomeza kubaho gutya wumva Yamani adahari wapfa Yamani ntabwo ari w'isi yawe yikaragiraho cyenda umva mushaka I mean, how many times I wanted to call him? I hardly stopped myself. uzi inshuro ngerageza gushaka kumuhamagara bikarangira ese nzakomeza kwifata gutya bingana iki Feel better. ko Yamani nubwo twaba turi gushwana ariko turi kumwe bituma numva ameze neza If you think it'll be good for you, nimba wumva byaba ari sawa kuri but wowe now. bikore You think so? ndakeka ndakeka keka byaba ari sawa nimba kumuhamagara wumva byatuma utuje muhamagare ni agatelefone muhamagare And what will happen? hanyuma se numara kumuhamagara biragenda gutera usora ameze nk'uri gutandukanya Riya na Yamani This thing will be over. byibura ibi byiyumvo ndiyumvamo Patch things up. birahita birangira nje nawe duhure twunga ibintu twiyunge Okay. tumere Let's neza talk about this guy. ariko reka tubanze tubiganire You'll patch things up, reka mwiyunge spend time together again. mwongere mumarane igihe You miss each other. Nothing wrong with that. gukumburana nawe nta kibazo kibirimo sibyo Blaming him for your father's death. ariko kuba muri kumwe uzajya wari umushinze amakosa y'urupfu rwa papa wawe sibyo uzajya ubimugerekaho Every time you look at him, your trauma about your father igihe will cyose uzajya umubonera turoma izajya ihita yongera izamuke uvuga uti Yamani niwe watumye papa want to apfa break out of a cycle. muzamumeze nk'abari kuzenguruka mu ruziga rutarangira Will you be able to forget everything? utambeshye numara kumuvugisha uribagirwa ibintu byose Will you be able to do this? urasubirana ibyo The wabuze thing I know is I want to be with him, despite everything. nimba ari ikintu nzi ni uko nshaka kuba ndi kumwe nawe nyuma y'ibindi byose We njyewe fight, even if we yell and scream. kabone nawe twatongana tugashwana I tukarwana want to fall apart next to him. byibura nta kibazo njye nangirika cyangwa numve mfite ibibazo ariko muri iruhande Yamani ndamukunda numva naniwe uyahita namuhamagarira icyo kananamuhamagarira cyenda mukunda Yamani sheri wanjye hamagaye Yamani hakuno byibura Yamani At the moment, telefone iranga nimero kompoze ako biriya bintu bya nimero kompoze mwabivanye Maybe fate is sending you a message. cyangwa wabona ari nk'ikimenyetso bari kuguhereza kubwira ngo nguma ku To see him in person. uzi n'ikindi nimba bidaciyemo kuri telefone Unreal? reka njye kumureba koko Dennis, why don't you get it? ese kuki utabyumva Dennis See him again. jewe sinshaka kongera kukubona abo nshaka kubona ni Yamani I don't agree. jewe simbyemere ibice utebe Apologize. But you're not thinking clearly. umva
Varia. Look, I'm telling you as a doctor. Kendi kukubwira nk'umuganga. Kigize ikiganza. You will just continue hurting one another. Muzakomeza mubabazanye gusa ntaho bizigera bigera pe. You'll be miserable. Mumeze nk'abishyira mu bibazo birengeje ibyo mwarimu ahubwo. Do you want to put yourself through this? Ese urashaka gukomeza kunyura muri ibi bintu Ria? Utambeshye nibyo ushaka. Ria, how about... Ria. Get out of the car. Sohoka muri iyo modoka uze tuvuga. Please. Ndakwinginze mwana. Dennis sinzi njyewe. Sinzi ngagamije iki. Gusa nkurikije uko mbibona ameze nk'umuntu ushaka gutandukanya Ria na Yaman. Ahubwo nyuma yo kubatandukanya. You already told me. So umaze If you hadn't called me, you would have called Yaman. Iyo utampamagara uri kuba wahamagaye Yaman. So umaze kubibwira. Okay, let's try it like that. Okay, reka nkwereke uko tubigenza. Urumva? What do you mean? Shatse kuvuga iki? Katubikore nyine. Umva. Pick up your phone, Ria. Fata telefone yawe nkwereke Ria. Use the recorder. Ufate record ukoreshe record absolutely everything in your heart that you want. Recording mu jambo ryose na buri kintu kikuri mu mutima. Give yourself an hour. Wumva gari kubwire Yaman hanyuma ufate nk'iza. Listen to it. Uze kongera wumve ayo majwi ari your words. Ni wumva ari ngombwa. If you still want Yaman to hear it. Ukumva Yaman ugikeneye kabyumva bimwoherereza. That way we both understand that you really want to continue to be with him despite it all. Icyo gihe ndaza kwemera neza turaza kubyemeranya ko ushaka kugumana nawe icyabi cyabaye icyo aricyo cyose. Message to me as a doctor. Ariko iyo message niwumva atari ngombwa kuyimwoherereza nanjye inyoherereze nk'umuganga wawe. To heal and move on, Ria. Kugira ngo ukire ukomeze imbere ubuzima bugendereye Ria. Everything that I can for you. Nanjye ndaza kugerageza nkora igishoboka icyo aricyo cyose nkube hafi nk'umuganga. Sibyo? Okay? Okay? So atufata isaha recording ijwi nonaha nyuma y'isaha wongera uryumve wumve nimba kuko ari ngombwa kuryoherereza Yamani. Niwumva atari ngombwa urinyoherereze njye nk'umuganga byibura ndahita menya yuko ugikeneye kuvurwa nkube hafi. Ria ari mu cyo bita depression ihungabana ry'ubwonko n'ibitekerezo. Kibazo amenya depression zibaho byanyabyo. The only thing on my mind right now. Ikintu cyonyine kindi mu mutwe ubu nonaha ni wowe. I need you now more than I ever have. Ndetse ndagukeneye cyane kurusha uko nigeze ngukenera mbere Yaman. Feeling this way. Sinigeze niyumva gutya na mbere. I can't even breathe without you. Sinzi niba ndi bubashe kubaho udahari Yaman. Be with you, Yaman. Nkeneye kuba ndi kumwe nawe Yaman. Nkeneye kuba ndi kumwe nawe. Back up. You're the only thing I need. Do you hear me? Nimba ari ikintu nkeneye aka kanya ni wowe. Give up on me. Rero wintererana mwana. Wintererana. Yari kumva. Ari kubyumva. Ni Dennis. It's an hour, Ria. Rero Ria. Give yourself some time. Ihereza akanya. Then, if you want a sick relationship, send this recording to Yaman. Hanyuma niwumva ukeneye gukomeza muri uyu mubano wajyaho n'ubusazi uze kubyohereza Yaman. Then move forward. Nimba ushaka gukomeza utera intambwe mbere uze kubinyoherereza. Hanyuma. It's your call. Ni wowe utahiwe mwana. It's your call. Ni wowe utahiwe kugira ngo wifatire umwanzuro. Uze gutya jya mu modoka. I hope you choose to recover. Nizere yuko byibura uri guhitemo kuvurwa ugakira. Apana gukunda Yaman kiri kumutandukanya na Yaman cya Dennis. Sinzi. Kirungukira he? Kiri kumutandukanya na Yaman kushaki kimushaka. Kikaba manipira bombi kikabwira Yaman ko umukobwa adakeneye kumubona. Kikabwira umukobwa ko adakeneye kubona Yaman. Sigaye hano. Umukobwa yakagiye yasigaye hano gutya. Yaman we. Meet me at that place. Ngwino duhurire kwa papa hari ibintu nshaka ko tuganira. Ngwino duhurire mu rugo. Amaka Yaman ati ngwino duhurire mu rugo hari ibintu nshaka ko tuganiraho. Nimba ari ibiki sinzi. Nigarukire hakuno kwa muganga. Muganga ku ivuriro ryacu. Bya bitaro byacu bya bindi byitiriwe umwami ntuza. Akuriya mwami n'ibyo avukiyemo n'ibyo yapfiriyemo. Agenze bite? Steven ari hakuno. Ari hafi ni burudo. Ebuke yamaze kumenya ko abana bagiye kubona imitungo yabo. Jano.
hari ambulance yaparitse. Kuba ambulance yaparitse irimo amwavoka. Ucucira gutya akaburanira George Aiden bazanye uruga hakuno. Niba ruga bigenze bite sinzi. You'll be fine, dear. Uraza kumera neza nshuti yanjye. Niba byagenze bite Karabaye. Steven ari hano bamumucana we. Biramucanga twibukira ivuriro. George niwe bari sigenga zari yobore nimba yaratangiye akazi niba ataragatangira simbizi. Steven yageze hano abona umugore wa George bamwirukanganye igitaraganya. Niba bigenze bite. Icyonzi cyo George nta nubwo aranatangira akazi hakuno. Yari nabyanze yabwiye na Tarabya. Shaka undi muntu mu bihereza biyobore ngiye ntago mbisabwa. Hakuno Steven yageze hano kwa muganga. Yahoze abereye director. At the hospital now. Yes, I'll be at the courthouse soon. Kwa muganga niho ndi nona. Saa ku rukiko ndahagera mu kanya. Sawa. Yep. Shiraho Steven yamusanze mu biro bye. Karabaye tu. Musanze hano mu biro. What are you doing here? Urakora iki hano? I wanted to talk Nashakaga tuganire. before the court steps in. Mbere yuko urukiko rubyivangamo. We have nothing at all to talk Je about. nawe nta kintu dufite cyo kuganira. Suing for the inheritance. Yaman will leave. Nimba ari iby'imitungo ntumbaze imitungo ni ya Yaman isi yanjye. There's one small thing, actually. Hari ikindi kibazo kibiri mutazi Natali. What is that? Ni ikihe? It's my reputation. Ikibazo si imitungo, ikibazo ni ibigwi byanjye n'izina ryanjye n'icyubahiro. Unjustly took that away. Ibyo navunikiye mu kabinyamura. To George Aiden. N'ivuriro ryanjye nari naravunikiye nakora igihe kinini mu karisigira George Aiden. Uri kumva ibihe muri kunyuza. But I want my reputation back. Je nshaka yuko back. Because icyubahiro cyanjye kigaruka kubera ko nimba utabibona. I have nothing else left. Nta kindi kintu nsigaranye mu ndekere icyubahiro cyanjye ivuriro murindekere. My concern that my children get what they deserve. That is at the mercy of their mother. In short, I need my job to be a father to them. About the kid. Please prepare the papers. After signing them, we'll get divorced. Mine. All right. Sawa, si ibyo ushaka. Ibyo nabyo. Kubundi nk'urukiko nkiko muba mufite ibihe bibazo mwe mucira abantu imanza za gatanya. Abantu barashaka kwitandukanira mugatangira kubabwira ngo ibyo mushaka nka buriya bicanye baramutse basubiranye bakicana. Aho ufite icyo kibazo bajya ku bana bakugishije inama. No gutandukana rero nta nama baba bagomba kukugisha. Steven yaramubwiye ati je nsubiza akazi kanjye. Isigaye hakuno narabimwemera aramubwiye ati ibyo nabyo nabigusinyira. Episode ya 77 naje dukomeze na episode ikurikira. Ciao ciao bye bye.